Salam و ریست خوشکو برای برومت از دخوازم ایرو جوارا چند دقیقه بحثا شیروین سیاسی یک و لترکی روجلاتا ناوین رو دایه و جبوه مکرده چه مهمه از بحثایی بکن هونجی دزانن سرو کمار ترکیه ده مجلس دا گوا آخفتن کرد پارلمانتو دا گو پشت لبنان اسرائیل جعبی الولات مید خوازی ایرشی ترکیه بکن هر وسا سروک مهپی بر گروپا پارتیا دمی شو دستی آنگر توقات کرد گو پیوستیا مه به آشتیه کی نافخوایی هیه گلو حقیقتا گوتن هر دو وان سروک پارتین تی چه معنای ام دخوازی چند دقل سرویا بسکن گلو پیواجویا چاره سریه که نویه گو چوا گلک روشنبیر رونکبیر کرده سیاست مدار کرده بیکو دستی واندا تو دلیل و اثبات که هبه بروجال سرویا شیروه کرن و قصه کرن مخابن کرد گاوال سر تشته که شیروه دکن نکو دستی واندا دلیل که ام بی اثبات که هی آنجی ام بی پیواجوه که سیاسی دستی واندا هی هر وسا ام بی استخبارات که هی کو ام بی طرف حکومت دا گوته به ام دست به پیواجوه که نون دکن یا ام بی دولت اشارت تک داب تشته که وسا چه نبو لجبر کو سروکی به مهپی بر گروه دمیشو دستی وانگرد پیوسته مه بارشان نافخوای ام بی آشتیان نافخوای هیه سرویه گله که شیروه گله که لیکولین گله که قصدان گله که اوهاد کرنه دوی امجو گوتنن اردوغان سه خاله گرینگ جدرینن لگوری باوریا من کو گوا مرو سیاست ترکیه مزد که تایبتی اواج آک پارتی 22 سال آک پارتی دا که اردوغان چه دوی بریه هل بجاتنی پشتوی ام بی واجوی دکه جوی ام بیا فهم بکن جاره که حقیقتا اگر دست ترکیه ده استخبارات که وصاحبه که اسرائیل پشتی لبنان ایریشی ترکیه بکه باش دولت که توزان نیاری تیه دوی گره تو وی دولت آنه دا تکلی خواجیه ببره و تمام علاقه خواجیه خود بکه مثلا تو چما تمام تجارت جنابره تو چما تکلیف جنابره آن حتی نهاجی تجارت ترکیه به دکو دلار جهه جه به گهرتنا ام به اوراق و کاغذا دشونا بشین اسرائیل دوام دشین فلسطینی یعنی آن هر الميزه بکل ام به پارلا مال پر دولت ام به وزارت بازرگانی ام به اخراجات تر فلسطینی کی فلسطینی هی دولت وان هی حکومت وان هی لیمان وان هی کی وان اقص ام به تجارت ترکیه پیشوازی دکه و چه پیشوازی دکه مثلا به حسن دشین نظام چه دشین وانا جبو خاطری کو خلق را گشتی بخابینه دوی ام دشینن غزه هر وسا ام دشینن فلسطینی هر وسا لسر کازا دوی یونان سر کازا دوی ام به آذربایجان دیگه لکی پارلمانتری تر سریع قصه دکن ام نکوی مجارهانه یعنی مادام کی ترکیه دزانه اسرائیل دجمنی وان ایرشی وان دکه دشما دولتا کو ایرشی تابکو دشما خودی دکه تمام تجارت تپیرای و هر وسا او پترولا کو تجیهان دشینه گوت که و تانگو توپو تیاری وان گوا تیل تاد خب توشما پتروله نابره ها دورده دیمه جویا تفهم کرنی کو یعنی گوا تشتکی ور هبا و تکلیف خود بکره جبر کو تکلیف خود نکری تشتکی وسا تونده لباش مرو گوتنی اردوغان چه بخوینه اون تدا سه خاله گرینگ هی گوتنی اردوغان دا دو جبو ام بویژن نوا ترکیه mesaj de nava xalqi Türkiye yek jî bu mesele Suriye'ye. Xala yekemin gotena Erdoğan ji bo em navxweyi aj nava Türkiye ji bo xadê milletê Türkiye pevdeşar kirine divê jê dixwaze em bivêjin raya giştî berê wan bide tiştekî dinêna û xal li ser tiştekî din münaqişe bikin ku ew ji dibin de karê xwe esasî plân û proje kirî wî pêk bînî were. جملات ردوی اسرائیل ماده خیریشه ماده که و نیاری میه هنچه بحثا بهابونه دکه هنچه بحثا بحقوقیه دکه هنچه بحثا ام به عدالتا نافخوایی تونیه ام به کار ام به انسانی کو به کار زده افلاسون زده بی بحالغه هیه زده تجبها بی حتی هم تشی و مشغول دو مزک خلق و ایریشه ماده که دجمنی ما تی سرمه دیل ما بخه دخواز ملت وانتشی نافخوایی مناقشه نکه و هر وسا آک پارتی گوگو
دوردا darbe nexweş bu hilbijatinê giştî ê were ji niha da em bê çawa dikin millet berî wan dide devra ku pîlan û projeyê xwe din bikar bînin were. Ev yek mesaja nava xwe ye divê millet dev ji van gotin motinê ku edalet tune heq tune em bê bihabûn heye millet bêkar xel dev jî ber bê hava dijminê me ye. A duda ji bo xatirê Sûriyeyê yani mesaja wana devam da bivê a ya muhim ji bo wan bê mesaja wan peyama wana muhim ji bo Tirkiye bê mesela Sûriyeyê divir de dixwaze xelkê piştî bide meşgûlkirinê lê pîlan û projeyê ku hatiye çêkirinê ku bê sînorê xwe li Tirkiye li Sûriye berfere bike. Tirkiye di wê baweriye daye eğer İsrail Gaza Lübnan işteki mina Gaza'yı Hizbullah tek bive ve erişe Suriye bike Suriye perçe bike. Şu herema kurda anada embivejin ve desi embivejin PYD daye o duxwaze tarafı Sünniyacı İsrail duxwaze bigre tarafı dirnaj xwe desi İran'a dimine. Türkiye duxwaze beryak u İsrail ve kare bike ev hatta Halep'e her. Yani xelkê bi pêvajiyekê nû de meşgûl kirinê bi aştiyekê navxwe de meşgûl kirinê lê di hedefa wan da herema Kurdên Rojava jî yani Kurdê Rojava ardî çi bi sîleh be çi bi aştî be çi li hevkirin be dixwaze herema Kurda bi tevê herema Sunniya em bê heta Helepê her heta Helepê her li wê derê cepê xwe berfere bike şu em bivêjin serê Kaniyê û Efrîn û em bê Cerablos wana di destê wan de dixwaze tarafı Gurdajı bigre o hatta em bivêjin Helepê herin dikare be yani planekî wan û İranê ya wiha jî hebe be hatta İsrail digire bira Şiî İran tarafê Nusêriya bigirin evalê Şiî bigire alî Sunniya jî digirim ji bo xatirî ku nekev destê wan. Planekî wanê wiha heye mesela ne mesela aştiya navxweyî mesela ku Türkiye sînorê xwe li Sûriyeyê berfere bike herema Gurdajı carekê din herema Kurdajı dagir bike heta Helepê her. Pirsa wî esasî ev ku divê ew İsrail êrişên me dike. Niha da kamuoyî ji vîra em bê girseyê millet ji vîra hazir dikin. Xala sêmî Erdoğan peyama wî ji bo xatirê hilbijartina 2028 dixwaze bi Kurda careka din hilbijartina wer bi serokkomar. Ew jî çi ye dikare hin gava bavêjin gavê çi mesela 22 sal 23 sal iktidara AK Parti kaçı gavaveti tüm beriye hilbijartinê gerek tişta ve pişti hilbijartinê sedî dijî dike çawa dike yani dikare hin kesa serbest berde em bi hinek dersê hilbijaret têkin mekteba wisa em bi nermayekî siyasî belki dikare Demirtaşî berde hinek kesê derîna berbide ji ber wê ku em bi garantî bike 2008 carek din bi alîkarî û bi dest piştgiriya Kurda bive serokkomar. Wekî dinina pêvaciyekî çareseriyê tune ye Kurdên me ronekbîr û rewşenbîr hinek gelek kes xewn û xeyalê mor û pembe divînin û destê wan da tû istixbaretekî tune û dewletê hikûmetê jî negot em çareseriyekê nû dikir zaten Erdoğan bixwe got çareseriyê tune ye got parîkekî çi heye em bivê siyasî yumuşama yani divê em bivêjin nerbûna siyasetê ew hê nerbûna siyasetê jî yek ji bo xatirê hilbijartinê 26 ay yek jî ji bo xatirê ku cephê Tirkiye li Sûriyeyê zêde bike heta Helep û herema Kurda têkeve destê wî. Li gorî bariya min ez wisa fehm dikim dibûk ez şaş bim lê hûn dikarin nêrînê xwe şîroveyê xwe rexneyê xwe binivîsînin an jî em bibêjin em dikarin ser viya qise bikin carek dirîna.